Watieki former MP Ken Wakany mo a kila mo kachel ki Joat Makamege Goli Honorable Ofoyo Matat Amaro Dano Dini Iwe Ie Honorable Latela mo a ki la mo Parliament mo karangage na tikuno Ladit mo mo RDC wa Idega Robinson Knock Wonkoma Beach Omegwa Ladit Leonard Pio Job Ye waka fo Ladit Road Foi de Toile Foi Tera Mebero Itibu Matiet Komwakany Foyo Ladit Mamoa Wanwa Ladit Wori Chain Pero Tela Mokana Mayanti Ken Wakany Pero Diru Roma Megane Duchu Nutella Roma Pat Won Koma Dead Pero Wori Motikany Diru Mokonyawa Diru Dini Reverend Achel ki priest Ken Wakany di Reverend Tikenwa Kilo diro duchu mapapat Kiluak Luak duchu miagago Mago rekany Kiluak lapono Amoruba Umuru uri mabe Ofoye ba Untigo tie Utie mabe Ofoyo Adira edi miye no bed kabero enini Afoyo Ayedi Mila Pono Seed Secondary School. Ladit Chief Justice Ofoyo Bino Pajo Yui ini Bero Pajo Yui ini Logo Lokme Pajo Yui ini Tikwedwa Iyo Dichu Dien Ofoyo Mi Bino Mi Keto Oramadit Mota Koto Bilane Kachel Ki Ladit Ambassador Pijumo Agi Waro Magin Pibera Gago Kany Amia Kilono Court John Amos Atie la Meme Parliament Mika Beruman Agago North County Agago North County La Pano Kidir Managa Ole Erkato Tidonya ya Gago County Wano Chulu Wu Tika Berumo A Kiye Kany Idano Yom Otie Karubaru Mumati Matino Tino Karmo Jong Benti Yelwa Podi The Chief Justice Mafut Bokpian Anyuro Umera David Lagan Dago Dojo Ye Waka Waj Loka Chel Kiken Lawu Maga Wan Kachel Ki Umera David Lagan Wonkoma Beach Leonard Ale Mawalo Yuma Check Ki RDC Kilo Tela Mokene Council Ki Wigi Koma Adem Kilo Dirumon Wan Obedo I continue Kinuwa continue Pilokne security meeting Moti Wani Yo Wan Komera David again Motakawa Bale To O Nokachaka Do Chakero Eto Kuno Kimi resolution mo Mawan mo Kitung Pajakan Wakwara Ko Lokni Achel Ma Ki continue Ki Wajoni Ki Wek Yen Ki Bini Bed Dem Lungo Yen Ki Gwara Ko Lungi Kunwen Ki Bini Bed Dem Lungo Kany Mo Lok na Machel Bagien no Gumoko Ki Kuno Do Lokni Ario Ki Wajoni Moon 5th Division Bagien Ki A Ki Achol Pi Ki Lo Kany Weng Wea Bim Umiero Pigo O Bim Pigo O Tungkuja Wala Ngoko Ako Wea 3rd Division Yoti Kuno Kigo Miye Acquisition Kumio Lok Maraja Mapol Ikom Division Commander Loki Miya Dek Nigi Kel Minister Malon Lands Weka Team Survey Wangom
mo ke mi adek ti mo wono donyo kuno wan mo a ki le wachuli mo kar a ki du wan ko ya ndok ke mi wan waje ni dok ma kwiri guru komwa ti lok ma wono re gini lok ma wano nge ni wan wadek duranyi mi bienu gangwa ka kwalo diewa ka ne ko jowa ti ma wan dek na enu donc ke jok jamene ko yen ki kok ni do ku duranyi ni kinak era wana waje wa mewu won po na kuru duong lok ni eno ni ma wan dong wa cher ka chaka madit yen la ko ti ko chura numero yo ma aka le wechule kan dong pego logi wo ngoro lo ko direct board minister me Karamoja affairs minister me Karamoja affairs ti ko loke donc nge ke me la ka chaka do tumo wani ano ni kongola mo ti ping ma mirgi wale ni wan wa cher ka endorsing resolution ma meki weke chetere maro ni a choli guye doke enoni ti minister go logo go wel won papi ba meki o logo na ti do kinge ne ke medam ti lok do ke tumo go tamo go kin da political way go wel woman MP go logo ti mo logo ti ininge wan mo ke ti komwa wa yiro chingwa maro weke mi wakili wa nyur nyingwa ke ken ti lo ba ye ikena chuli mo chero kuno ana logo ka chel ko merda bi dagen minyo to pigi ni tramini wano kwera ko wan wadegi chi lo kwengu kwera wa kwera mati wa kwera wan ki mo mero ki bot o jong walo ranyi ni udwa mo dugo chen yin mo wano mero ki bot ki pigo o kan yin mo wano mero ki bot ki ni ditimi eneni madem lo ngoti yerni ko be tuolo pigo bin choka ngatwa yaga ki bir ki kwalo jemi wa gitia ranye kongwa pengeo ana motimo pale erone chiwa walogo lok erone kikeno nywero giyo kikabe kiken kumeno era ki gumara era noni gumabe maruka ma wana mwejo kere wan ki honorable dagendo biratoka mutaka yono baleko wano bere ka yugo maruka won koma neu wacho wani wunu tena chuli wa oyo ke kan ko bedi dong tiene wano meyo jong en pino mo yumu chwin gini yen mi go plan ne ko mo maraj ti choto RDC idega nok ka chel ki leo dai o chako gwara ke kuno ban wan mo taka wan no banda yen go ringi go biro ko ken ka cha pa wi achel wan mo bero kuno we cha dek mi diwo mo taka wa kwari yu peko cha ngwen mi diwo wan ko tiko tidu mo taka dong pere ti wan wangini program ti pa kan yerwa waluo moñ mi mo taka mo kene ti kitu mi wa moñ da duong moñ na mo kena biro wa cha ngwen mi digu mo puro ngwenyo kilometers makara pin machara pa wakar we bridge mone wa no ambus makar mo jo kariyo ambus maliat wan pia nyimi wana mada gen ti ma wadonyo wane eno ti go plan ko mwa pene mo nywaje ni ping dong pe mutaka ngwenyo ti ta para church confusion obero tie i kom karmo jam eno ni mo kero ambusi gen ko rugo uniform pa mon i ko eno ping bon civilian mono ne ana uniform ki tawne mo le wot ki kwake ci we ko pego chako chilu ri chagien karma ki yupe ci o jon ya ngoni eni mutaka ka civilian ko mutaka pa moy ci re chajo ya ko chajo kwenye matek wando ko mer again wando taking kama yimutaka kenyu well again man liel bera rio ko timetindo diwilo dong bange kama daga ye but you know that driver mi motaka ni okaro wogo bene richache ucherka noen dong wando dong anda ka de steering ya ka dong pe to gori bos warwenyo ti bere kiti o jong ilworo UPDF ka UPDF kar komgi mago meyo ti gene yako ti dong kinge go goyo go gwen
wando karo chere kwanyo yoto wen yono go ringo lwen ke kome diwo lwen pe wang cha chiel maromo kinuju mafuki tando jike maki cho foi lo ba dong lo ko tia chiel kiken ete kar ma wano ti yene urach dong kete kar ti marachi lwa okupe weka gimotie no kitiu yoro ofoi ni lo mon ma mekwa kar lo poro o bot gi rinyo garaka sana ko joni ofoi division commander ni 5th division da dide tiu mabe kai lo ko kwere winyo lo rinyo yoro tiu tich itien lo machalo kumeno unu lwa iping marachi obetiu ma chinka chel mene ane wagwa ko pajo wanu ngeyo ni wabene lo mapera ta en lo ke enoni tipo da chief justice ene alego en le wagami announcement in motime mapuru tima la wori la woni ke wego lo ba ko wa o mela ken bien wego la ko neni ene wa ne anyot MPs matie taking a long minister wego luong la dit mo moi lo ko lo foi